Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan ka. Ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan ka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, kaya't mi apagyamanan amin as supporters dahito ya programa iti YouTube channel. Agyaman kami iti agtultuloy apan narabayo, babaen ka iti views, likes, shares, comments, ken panang subscribe yo iti dahito ya YouTube channel, Jor Drama Tips TV. Bueno, sagutan na kayo manen, iti sabali pa ya pakasaritaan, ano pauluan? Feeling. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay. Nakapalas kayo matnanang. Wan, ta indak man ijay ilay. Mapan kayo gaya magpasyar. Apaya di ikuyog ni tatang. Bay amon, kontraan nan tumanon tigatangag. Anya tigatangin nyo kaya? Gumatagak iti baro a cellphone ka. Cellphone? Una, tapno adama mo't pag Facebook ka. Umapalak ka dagiti pada ka babakat nga agpi-Facebook dita. Anya? Unay daytan ba kay? Gimatang ka iti cellphone mo pag Facebookam laang? Apay aya Antonio, dakas tag-Facebook. Bakit ang nag-Facebook? Unay daytan? Apay, ada apal mau. Anya? Ay, takit na ti apalak. Anya, serbi na kay dayta. Napatag ti cellphone, Antonio. Napatag ti Facebook. Tamakaitad iti liw-liwaday ta. Ay, saan mo't amakaitad iti lamuta sena. Anya? Apay? Anyat pa kay naigan ti cellphone iti lamutan? Imbes nga cellphone ka, inkakit di manggag. Madan ka pa iti kwarta, nga igatang iti lamutan. Ay, no awan tinasaya at ngibagam. Pumanaw ka man iti sangok, tapno may rugi kong tag-Facebook, nakaadu ak kumad, salbag ka. Markaw, anak, isuro nakman. Ha? Kunak man no amo yung tag-Facebook na nang. Kagat-gatang kaamuki din. Adalog pa imot Anya ayat ipasuro yaw. Ay kasano ti agaramid iti post. Kun kasano nga ikabil di ta Facebook. Kun kasano ti ag-like kada ag-comment. Saan nyo mapagigitan nga adalan na kita, nanang? Narigat mo nga adalan na ita. Ta naglatin ti utek mo, sina. Sika at tinaglati ti utok na.
Ngamen, saan mo akay ti makasuro iti kabarwanan? Kadaanan pa'y lang amin ti linaon ta utik mo. Tuladag ket day, nagitag tutubaw, as cellphone latan ti dumdumugan da. Ay, maday, da kaya ti maadik iti cellphone. Ay, no siyak aga, kay kayat ko. Tapno ada liw-liwak. Period. Nanang, anya ka dating kung comment yu iti Facebook. Ay ka agduduma ti in-comment ko. Apay aya. Kababain ti in-comment yu iti post ni Sally. Ay, natultulad ko mula ang dagijay a comment. Nanang, di yu ka dinadlaw a kandila ti insukat ni Sally iti profile picture na. Nadlaw ko pinanunot ko, no apay akandila ti insukat na. Ket amangan no kayat asawon day taparaken ko ket namnama. Ngamen, ti silaw ket isu ti manglawag iti kasipngetan. Tanawan silaw tayo agsindi tayo met iti kandila. Nagaddayo nanang ti interpretasyon yu. Tinulad yu kuman atin surat ti dadduma, tapno saan akababain. Ay kano siyak ti kaunaan nagsurat. Kababain nanang. Imbis a condolence tin surat yu, saan met ta sana all. Kas di mo tin surat yu nanang. Unay daytan. Kababay na talaga. Ta makita ti sangalubungan day ta kamalay. Namatayan day tao. Ag-comment ka iti sana all. Kano day tamo ti makikita nga ikum-comment da. Nagadua sana all. Kunana ko mga men, namatayan kami apaw. O di makipagladingi takot ag kondolin sa amot kuma. Ay, unay day tam sena. Sena all. Oo, Irene, kita amli nanang mau. Nagsiga ang nakatugaw ng agsil-silpawn. Aywan, nakasikawil. Ako namlan expert kampay iding ag cellphone. Unay daytan, agraraman na bakbaketan, feeling. Feeling mat ni nanang. Di pa nag-rik na siguro iti bagbagi na ka-teenager akong di pisbaw. Unay daytan ngagpaiso. Ay, tatang, anya nga tati impost ni nanang. Kanya nga taman ng tin-comment na ako Ay, kitaot man ngagpaiso iti Facebook. Amangan no sakit ti ulo man ng tatang. Basa man tinakasurat dito'y post ni Rita. Ne, ATM kuna naman. Asos, napansiguro nang iruwar iti kwarta na iti ATM. Lukwek man. Isurat ko dito'y comment box. Agpautang ka man kumari Rita. Kalpasan na, isend code. Nanang, anya manen tin comment yu iti post ni Nana Rita? Basaem tapno mom. Nabasak nga rod,
Idilit yun na ng kababain. Angaw laeng mat. Amom nga dadi ti ospital, utangam. Inangaw ko laeng ta ATM ko na namat. Iso ati amok akit na panangiruar iti ATM machine. Kitain nyo nga minjay inpos na a picture tapno amuyo nga dadi iti ospital. Ay nakaidamot iti kama. Anya tamok ngay no nakailad laeng nga agre-relax si balay da. Anya? Isardeng mo na tagpis-pisbok ka mangibabain kalaang sila. Kasano ang masursurok ang naimbag ngay ti ag Facebook no isardeng kumat. Kinakarir ko na ito ano. Ay, unay daytan. Feeling Tagalog kamutan sila. Ay aguli mo ka man. Tadyak mo o atanda ito. MBTC. Ay, amangan no istasyon ti radyo na ito. Ay, Marco anak, umay ka man dito ta. Si kaman laangan ti mangisuro kanyak. Apay ka din na. Anya nga istasyon ti radyo da ito ibagbaga ni Tirya. Da ito inay. Anyat ko na di tayo. MBTC. Kuna namat. Ah, saan nga istasyon ti radyo na itananang? Ti kayat na asawain, kaya more birthdays to come. Anya? Nagloko mo tanda ito ako marek. Ay, bakit sabsabali ti ibagbagana? Amangan mo't no RTW, ti kayat na asawan. Ready to wear. Angam sa anak mo't anagurder, itilako na alupot. Anyat ti kuna na ayan nanang. OTW, ay nagkamalin sa laeng amangan no RTW da ito. Saan nanang? Gusto ti kunayaw. OTW reta. Ne, anya ngay manunday ta nga OTW. Undaway. Kayat na asawan. Adan iti dalan nga agturong dito eh. Anya? Apay dagito'y ta short ka tanda ti ibagbagada. Saan ang maaw-awatan? Kasla na jay. ATM kada MBTC. Kasta talaga ti Facebook nanang. Meron kay tumot lang. Sa bagay, I love it. Nay. Tunay na tansina. Makapa-English gaya man tag-Facebook. Ayawang kan lakay Antonio na ikapis kan sa mundo ng mga engkanto. Anya? Ha, di naktagtagibasitan. Tadong tamok iti Facebook. Charot. Unay na tandanan. Patsarot-charot kayo pa yan ah. Tamo siguro ni tatang mo. Awan pa ilatamo kiti Facebook. Hello. Pilingira. I feel ko nga raw. Apaya, Namararga. si kamat ti saan ang maaw-awatan ti ibagbagana. Kanya nga'y dayta namararga nga ibagbagam. Baliktadam ah. Duray ka man tayo surat ko. Na mararga. Kalpasan na basag. Man. Anya! Uy, lakay!
Kaasimot ni Juana. Insinagayam nila kay na. Nay. Nagbalin ka mo ten at chismosa gapo iti Facebook, sena. Ay nantunyo, adayukan iti sibilisasyon. Kadaanan at talaga ti linaon ta utek mo. Pagya, Ag-Facebook ka mo ngamin tapno ag-multiply ti amam. Saan ket nga ag-minus? unay daytan sena. Sena all ka talaga. Ang agore ka. Apay ka na, ngayon sina nila kay na. Gapo iti LDR. LDR? Ano dayta? Agas ka di dayta? Anya nga agas asa sa umet. Ti LDR ket long distance relationship. Ganun. Ay, unay daytan ba kay? Feeling ka talaga. Apay bakit? Saan ka namangan? Ganda na ito yan. Ang mga anak to. Istorbo mo na ito alala kayan. Kay tamad latan cellphone ti dumdumukam. Feeling teenager ka matay. Dahil talag cellphone ti amaw. Ay, agtala ka man dita. Malipatak tong ti ibagak kinisuling. Ay, Anyaya ti ibagam kan ko na. anyat tayon. I-shortcut kumot C-A-H. Ni, apay nanang. Apay ano dakamat yun ita cash on hand. Cash anabati wano igaman nyo ti kahit asawan na ita. Anya. Ay na anak ko saan C-O-H ti bagbagak. No dikot C-A-H. Anya nga na ita nga in message siya kung ninarasuling. C-A-H. Come at home. Anya. Unay na ita nanang. Marco anak, kita man no mabalinda ito insurat ka. Anya yan ita nanang. WFU. Ay, wrong aray ta. Anya angay ti ustaw. OFW. OFW. Anya angay ti kayat asawon day ta. Overseas Filipino worker. Nga nagadayumot day ta iti sumba mo. Isumot na talaga ti kahit asawan na ita nanang. Awan mo't koneksyon day ta iti ibagbagak kin ni kumarek. Saan nga OFW ti insurat ko shortcut. Anya nga rod nga eh. WFU. Ay, Jack, amo na ita shortcut nanang. Anya nga iti kahit nasawan. WFU. Waiting for you. Anya. Isuday tatiin message ko kini kumarek. Siyempre, ururayag. Iso WFU. Waiting for you. Ha? Ay. Sina. Isardeng mao na itang cellphone. Ta nadadailan ti utak mao. Anya, Sana'y na mao awatan ti bagbagam. shortcut nga road. Tay sumot ti usaw. Una, ngam awan mo't ni ti lubong na kita shortcut mao. Anya, Si kalang mo't ti makaaw-awat iti shortcut mao. Feeling tamay. Pagtrabaho ka kitday. Saan ka tapasi nga cellphone? apay. Nasakit tinakemaw nga ginanaak basayt Antonio. Inanaayan ay tararamidam. Bambanlugam ti utak, mata, kan imam iti kasi cellphone mo. Akasiksikuramaya. Kaya't kung aron mo tag-Facebook. Uray at trabaho mo dito unod ti balay. May lipas ko mo ti trabaho.
Imbag ko maano, sana tila'y sursurat mo. Feeling ka nga may nabakbakatan. Ay, Antonio, amok ti sursurat ko iti Facebook. Amok ti bagbagak. San akaslaken ka, heller! Ay, bagtit kan san. Maawan ti panagraam ti tao ken kan o agkasta-kasta ka. Heller! Keri ko yan, Anes! Ay, unay day tanabakbakatan. Sakbay ngagpakada tayo gagayem. Mangibaga tayo man pa'y iti kapaliiwan. Wan kakayem, mayat mat dagiti social media, pakaadalan, ken pakakontakan iti nadaras a pamayan. Pasayaaten na ti panaggagayem, ta adda na saya at a koneksyon ti tunggal maysa. Ma-share tayo dagiti agkakasaya at akapadasan ken sursuro ken dadumapay ngem adala tamot pagdaksan no saan anasaya at ti pakaaramatan na. Gusto, saan mat anasaya at no aguper tayo iti dayta. Ta apektado ti salunat. Kas kumay ti mabanno ka mata, mapuyat. Ta nakafocus kalat taditan nang runa ka iti nataangan ta nalaka tayon nga agsaksakit papagayam. Kumapsutan ti bagi tayo. So saan tayo kung mga abuswen? Saan tayo nga agpabisin? Gapo lang iti Facebook ken daduma pa social media. Ta saan mo ta nasaya at ti panaglablabes? Amo tayo deta. Ikan tayo ti oras ti amin na banag. Bingay-bingayan tayo ti oras tayo. Ada oras ti panangan, oras ti panagtrabaho. Kahit no, dahil tayo agin inana tayo, so, ikan tayo ti oras ti panag-Facebook. Kayan kang ronana, iwayan tayo mati agkararag. Isa ni Nana Sena, kung nanamadkit di nga ilupas na pa iti trabaho na iti nagtibalay sakbay nga ag Facebook. Mayat mo ti kasta Nana Sena ket ada limitasyon karang iti bambanay. Bueno, ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anay tampok ditoy. Unay daytan kaka padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritan tayo dito'y programa tayo. Unay daytan kaka malipod iti script ken direksyon ni Jocelyn Oblero. Musical and recording supervision Giovanni. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka